Danas delim recept za tortu sa karamelom i čokoladom koja će vas očarati svojom jedinstvenom kombinacijom ukusa i teksture. Svaki zalogaj ove torte predstavlja spoj mekanog patišpanja, kremastog fila od čokolade i slatke karamele, pa će vas ova torta osvojiti na prvi zalogaj. U veću činiju izlupajte 4 jaja. Možete odvojiti belance i žumanca pa umutiti posebno da patišpanj bude za nijansu pufnastiji, mada i ovako savršen, vidjet ćete. Jajima dodajemo 100 g šećera. Mala tajna je da jajima dodate prstohvat soli. Sve dobro umutite 3-4 minuta dok jaja ne postanu skroz penasta. Da bi patišpanj bio mekan, uvek se oslanja na dobro mućenje sastojaka. Kada smo lepo umutili jaja, dodajemo 50 ml ulja, a onda i 50 ml mleka. Umutite kratko tek da se mleko i ulje koje smo dodali povežu sa jajima. Onda dodajemo 100 g brašna, 1 prašak za pecivo i 2 kašike kakaa. Na najmanjoj brzini lagano sve umutite da se sastojci sjedine. Smesu prespite u kalup koji je obložen papirom za pečenje i blago nauljen. Ja sam koristila kalup dimenzije 26 cm. U zagrijenoj redni na 190 stepeni pecite patišpanj nekih 20 minuta. Dok se patišpanj peče, možete napraviti savršenu domaću karamelu. Evo recepta. U tiganj sipajte 200 g šećera. Šećer zagrevajte na srednjoj temperaturi uz mešanje varjačom dok se ne otopi i karamelizuje. Kada se šećer skroz otopi, dodajte 100 g maslaca ili margarina. Temperatura ne sme biti jaka da šećer ne bi izgoreo jer će biti gorak. Sve lepo izmešajte da se maslac otopi i sjedini sa šećerom. Ukoliko nemate vremena za domaću karamelu, možete koristiti i kupljenu. Onda dodajte 100 ml slatke pavlake. Može se desiti da pavlaka zapeni i da se stvrdne, ali samo mešajte dalje jer će se otopiti. Nakon što ste dodali pavlaku, zagrevajte je dok ne proključa uz stalno mešanje. Kuvajte još 2-3 minuta posle ključanja. Nemojte kuvati duže od 4-5 minuta jer će se tada karamel stvrdnuti, a hlađenjem će se kasnije još više zgusnuti. Nakon 20 minuta pečenja patišpanj je gotov. Kada se ohladi, izvadite ga iz kalupa i sklonite papir za pečenje. Patišpanj presecite na pola. Ovaj patišpanj je neverovatno mekan i ukusan, tako da sačuvajte ove mere i možete ih iskoristiti za neku drugu tortu sa nekim drugim filom. Evo savršenog patišpanja. Prelazimo na pripremu fila. U posudu sipajte 400 ml slatke pavlake. Pavlaku dobro umutite 3-4 minuta dok ne postane skroz kremasta. Kada je slatka pavlaka lepo umućena, dodajte 1 čašu kisele pavlake. Umutite kratko da se pavlake lepo povežu i sjedine.
Umućenu pavlaku podelite na 2 jednaka dela. U jedan deo dodajte otopljenu crnu čokoladu u 4 kašike mleka, u drugi deo otopljenu belu čokoladu u 4 kašike mleka. Umutite da se čokolada poveže sa pavlakom. Kada umutimo beli i crni fil, prelazimo na filovanje torte. Jednu polovinu patišpanja stavimo u kalup. Na patišpanj stavite samo jednu polovinu belog fila, a drugu polovinu ćemo nešto kasnije, vidjet ćete. Fil ravnomerno razmažite preko patišpanja. Preko fila sipajte jednu polovinu karamele. Kašikom ili okretanjem kalupa razlijte karamelu, ne mora baš do ivica kalupa, može više po sredini. Preko karamele stavite i drugu polovinu belog fila. Beli fil svuda ravnomerno razmažite. Preko belog fila stavljamo i drugu polovinu patišpanja. A preko patišpanja jednu polovinu crnog fila. Crni fil svuda ravnomerno razmažite. Onda preko crnog fila sipajte i preostalu karamelu. Preko karamele premažite i ostatak crnog fila. Ohladite tortu preko noći u frižideru, a sutradan je dekorišite. Za dekoraciju možete koristiti šlag, mada sam je ja samo prelila sa 100 grama otopljene čokolade u 5 kašika ulja. Pišite mi u komentarima kako vam se dopao recept. Uživajte, prijatno!